Bakwethu ukudibana njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibheli uphendule. Olamukela kulolu hlelo ngumfundisi uEsindlovu, ngihamba labafundisi bamababili, umfundisi uOP Mpofu lo mfundisi uCK Mpofu. Bafundisi siyalamukela. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli. Siyaxhumana njalo kuhlelo lwethu lwamaviki wonke buza iBhayibheli likuphendule. Okhuluma ngumfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli, sesihlangene njalo lapho esifunda khona ilizwi likaThixo sindawonye. Sengathi uNkulunkulu angasenzela umusa nxa siqhubeka sifunda ndawonye. Ukhuluma ngumfundisi uOP Mpofu. Siyabonga. Siyabonga bafundisi. Namhlanje sikhangela isahluko sifike nje. Sika Daniel chapter 6. UDaniel isahluko sika 6 esesithupha. Ake sikhangeleni kubana kuyini esikufundayo kusahluko sika 6 esika Daniel. Mfundisi CK. Ngiyabonga mfundisi, ngizafunda isahluko sika Daniel sesithupha amavesi amathathu akuqala. iBhayibheli lithi lona ke kwaba kuhle kuDariyu ukubeka embusweni wakhe wonke izikhulu ezili-120. Phezu kwazo wamisa abongameli abathathu. Omunye wabo enguDanyeli, ukuba izikhulu zibike kubo ukuze inkosi ingalahlekelwa lutho. uDanyeli lowo wabedlula bonke abomongameli lezikhulu zonke, ngoba wayelomoya omuhle. Inkosi yazimisela ukumbeka phezu kwawo wonke umbuso. Ngakho ke mfundisi lapha sifumana ukubana ke uDariyu indlela ayebusa ngayo. Ubani uDariyu? Abalaleli nqaba kwazi. Ngiyabonga mfundisi. Sigcine ngoBheshazari kuvike phelile. Siyabonga ke mfundisi wami. Siyabonga. So khathesi sesiphumile embusweni weBhabhilona wakuqala. Sesisembusweni wesibili omelwe lisiliva kusithombe sika Daniel isahluko sesibili. OmaMadayi lamaPharisi. So ke uDariyu lo nguMadayi esihlangana naye. Ufika mthathe futhi uDaniel. Asebenze naye embusweni. Akujwayelekanga ukuthi umuntu asebenze komunye umbuso aphinde aye komunye. Kunjani. Kutshoni lokho? Ngiyabonga. Kuthi ukuthi iBhayibheli njengoba ke selikhulumile lapha evesini lesithathu ubana ke wayelomoya omuhle. Ulimi lomzini lithi he had an excellent spirit. Njalo ke sinanzelela ukuthi uDaniel lo wayevele emela uNkulunkulu izikhathi zonke. uNkulunkulu ke uzananzela ukuthi imbuso yonke leyi ise kuphuma wakuqala ungena wesibili. uNkulunkulu wayelesandla njenganguye obusa phezu kwembuso yonke. So wayesenza ukuthi uDaniel njengommeli wakhe othembekileyo athandwe yilaba abangenayo bebusa. Yikho bemsebenzisa futhi khona lokho, ngoba wayelembali enhle esaziwa futhi esenza kuhle. Elamele isilungu mfundisi lithi yona he distinguished himself. Kunjalo mfundisi wami. Ngenye indlela kuthi ukuthi indlela ayesebenza ngayo yileyana elobuciko kakhulu. Wayengaphongwenza nje nxa wamnika iminisi kugovernment wayeyibamba icace kakhulu mfundisi wami. Ibe lo mehluko kulabanye bonke. Khonapha abalaleli bakhona abalaleleyo abasebenza kuhulumende, abasebenza kungatshe ezehlukeneyo. Kuyini esikufundayo? Kulabanye abantu abathi nxa bephiwe umsebenzi babambe kuyekeyeke. Kunjalo mfundisi. Ukuthi khona la nxa engabuyanga, la nxa sokumele ukuthi abantu bamise umsebenzi kumbe icompany kumbe uhulumende kalahlekelwa yilutho. Kodwa kulabantu ukuthi nxa esebenza into yakhe iyacaca. Singathini? Selesibonelo esihle sika Daniel. Ngoba yena lapha ayebamba khona. Anjo sizafunda futhi sisehla. Uzananzelela ukuthi ngendlela ayebamba ngayo umsebenzi bamzama ukudinga ukuthi bangathola insolo ngaphi kodwa kabayitholanga. So kusitsho ukuthi lapho esibambe khona esiphiwe khona ukuthi sisebenze, nansi isibonelo esihle. Kumele sibambe ngobuciko bokubana ke akho ngitsho phambi kwethu lo ngemva kwami oza kubamba umsebenzi lo ngendlela engiyabe ngubambe ngayo lapho engikhona. Ngifuna uObiyahla axhume khona pha. Usiya ku verse 4 ukuthi inkosi yathi uzingalahlekela. Ukulahlekelwa lokho ngokunjani mfundisi? Siyabonga. Ngifunde lapho uverse ngo4. Ithi yona ngenxa yalokho abongameli lababusi bezigaba badinga
amaqhinga okumangalela uDaniel ngendlela ayiqhuba ngayo kwezombuso kodwa behluleka abafumananga kungcola kuye ngokuba wayethembekile futhi engela sici njalo engayekethisi lutho so lapha sifunda utolika ukuthi wengayekethisi so iBhayibheli lapha iyasitshela ukuthi kuthiwa umuntu lo angithi kukhulunywe lapha ukuthi wayevele engasowa lapha wayengasowe eBhabhiloni kodwa bamthatha wabusa kuthiwa wayenduna yezihlakaniphi eBhabhiloni lakho induna yezihlakaniphi wayefana lo vice president for more than 40 years eloNebukadnezar lapha sesibona kungena uDarius la uyamthatha abesekhetha ama ministers angu 120 lama vice presidents angu 3 kodwa uDaniel kuthiwa wayengowakuqala kulabo bangu 3 so lapha sibona ukuthi labo bahle baba lomhawu ukuthi kathi umuntu wokuza nguyuziziduze sephezulu njani antu uyayibona indaba kuthiwa basebezama ke amaqhinga ukuthi uNdoda lo singamdilizela njani phansi kuthiwa basebezama ukuthi badinge iphutha emsebenzini wakhe so iBhayibheli lithi abafumananga phutha kuthi uDaniel wayefika ngesikhathi emsebenzini ehamba kulunch ngesikhathi ama records akhe hayi emahle wayengantshontsha imali yecompany futhi wayengaqilibezeli abantu ebancindezele ekwahluleleni yonke into ongayicabanga bayidinga wayehlambulule and kwesinye isikhathi asithi ube ngabantu labana kuthiwa ama auditors asithi ngcenye ngabangani bakho bezo audita kwesinye isikhathi bangakufeva bangatholi lutho kodwa nxa kubuyizitha zakho bagqibela izinto kodwa uDaniel iaudit yakabamhlolayo yizitha zakhe ababevele bejonga ukumdilizela phansi kodwa ungabona umuntu onjalo ekuhlola eswela hayi kuthi ukuthi sibili irecord yakho iyabingela lutho namfundisi mfuna ukuthi ungakayichiyo naleyo into kuthiwa ipromotion kuthiwa yini ngesindebele ukwenyuswa ukuphakanyiswa kulabantu emsebenzini abadinga impande abadinga lokhu lalokhu abanye babulala abanye bazagcoba isitulo imithi agcoba isitulo imithi ukuze aphakanyiswe kanti behlulwa yini abantu ukuthi usebenze ngapho sebenza khona abantu babona umuntu lo into yakhe uyayazi siyabona kulemvukuzane ondofa lemkhoko kulemvukuzane eluhlupho eyabantu abafuna amandla kodwa bengafuni ukusebenza yona leyo into yimvukuzane ehlupha abantu abaningi abantu abaningi bayakholisa konke ukuthi nxa efika kumbe ukuthi uzibani sebuyile umhlonitshwa kodwa akafisi ukuthi abe yinceke ngoba umuntu ofakwa eofisini ethile ufakelwe ukuthi asebenze ngesikhiwa kuthiwa yiservice antu uyayibona indaba yikho esikubona so abantu abaningi ukwenza umsebenzi kabakufuni kodwa abafuna ukuba lezikhundla eziphakemeyo so lapha siyabona thina sifundisa isibonelo esihle kuDaniel ukuthi sebenza umsebenzi ukuthi nxa uNkulunkulu engathumela even lezi ingilosi zizokhangela umsebenzi wakho zifaka ukhwetshu nxa izitha zakho zingabuya zidinga iphutha ziliswele nxa emhlabeni lapha kudingakala isibonelo sabantu abasebenza kuhle kufanele ukuthi ngabe amaKristu yibo abawa isibonelo nxa kuthiwa kulabantu abasebenza bengafunjathiswa imali kulabantu abangena phangisa emsebenzini kulabantu abathembakeleyo emsebenzini kufanele kube ngamaKristu uDaniel usiphi isibonelo nothi ukuthi kube yithi esibulala imtshina emsebenzini isitshontshayo kube yithi esiphuza ukungena into ezinjengazona lezo sifunda indaba emangalisayo sikhe ukuyini lapho esikufundayo ikakhulu nxa bedinga uthe OB izitha ukuthi kona nxa kungathi abantu abakuzondayo kabakhangela umsebenzi wakho bavuma ukuthi hayi kodwa samzonda lo kodwa into zakhe zisegcekeni tani audit le forensic audit forensic audit yana ethi kumele kubambe bathi uthi indoda lo into zakhe zisegcekeni mina lapho iyanthathekisa leyo ndaba kakhulu ngoba abangane bakho bangenelisa ukuthi bavala kodwa nxa kungabantu abakuzondayo ukuthi ekhangelana amabhuku akhe nanga ubone bevuma hayi fundisike sithi ngiyabonga nansi isicelo abazalaso laba izitha zikaDaniel uDaniel isahluko sesithupha ivesi ngelesithupha uze uyefika kwelika 9 iBhayibheli lithi lona ke ngakho ke labo bongameli lezikhulu
bavumelana ukuya enkosini bathi kuyo bayethe enkosi Dariyu bonke abongameli bombuso lezinduna lezikhulu labeluleki lababusi bavumelene ukuba inkosi imise umthetho ikhuphe isimemezelo esiqinileyo ngawo sokuthi lo okhuleka komunye uNkulunkulu loba omunye umuntu ensukwini ezingama-30 ezizayo ngaphandle kwakho Nkosi uza kuphoselwa emgodini wezilwane. Khathesi ke wena Nkosi misa lumlayo ngokugwala kulincwadi ukuze ungaguqulwa ngoba umthetho wamaMede namaPheresiya kawuguquki. Ngakho ke inkosi uDariyu wasegwala encwadini wamisa umthetho. Sinanzelela ke ukuthi nanti iqinga abaphuma lalo laba lezi zitha zikaDaniel sebedingile emsebenzini bamswela, sebedingile endlela aphatha ngayo abantu bayiswela, sebephuma lecebo lokubana ke nxa sifuna ukubana ke simzuzele icala kasidingeni icala mayelana loNkulunkulu wakhe lempilo yakhe ukukhonza uNkulunkulu wakhe. Yikho ke sebevumelana ukuthi kakungakhonza omunye uNkulunkulu kumbe omunye umuntu ngaphandle kwenkosi uDariyu. Yona inkosi ilibele kayazi lutho, baya kuyo bathi omongameli sebevumelene, izikhulu sezivumelene, lezinduna sezivumelene. So ke wena Nkosi gwala lumlayo ukwenzela ukuthi ungawugwala kulolu gwalo njengoba kumlayo wamaMadayi namaPheresi ungaguqulwa, akula muntu ozawuguqula. Kulento mfundisi emsebenzini okuthiwa ngesilungu professional jealousy. Kunjalo mfundisi. Ukuba lomhawu, amavila, abantu abangamachapha, abantu abangalanda, abangasebenzi kuhle ukuthi batshona bechitha isikhathi ukuthi ubani singamuyisa njani. Njalo mfundisi wami. Singabancedisa njani nxa sikhangela lamadoda lawa? uDaniel sesokuswelakele into yokuthi ungcolile, sebehlole yonke indawo bamswela, sebekwazi ukuthi bazambamba ngenkolo yakhe. Singancedisa njani abantu abangamavila, abantu abangenza umsebenzi wabo kuhle, abantu abaphuza emsebenzini, abantu abangamasela, abantu abagcwele ukungcola konke singakucabanga, ukuthi nxa ukhangela umuntu esenza kuhle uzufunwe lokumloya lokumbulala, wena indaba kade wena ungenze kwakho usebenze gadalana. Kunjalo mfundisi. Kwenzela ukuthi abantu babone imisebenzi yakho ikukhulumele. Ngiyabonga mfundisi. Njengoba laba bakwenza laba, ubuhle beBhayibheli mfundisi wami ukuthi laba bakwenza baphumelela, kwayafika lapho abacabanga ukuthi base bephumelele, kodwa bengakwazi ukuthi ozaphumelela ukwedlula bona ngoDaniel. So ungaba le professional jealous wena ungenzi kuhle awuyindawo ngoba uNkulunkulu kawozeli kalale. Siyabonga. Kasoze avumele ukuthi uphonge ungcolisa umuntu owenza kuhle umsebenzi wakhe oziphatha kuhle ke umlimo onjalo uma laye uzamvikela. Opi asiqede ukuthi sikhuluma ngani lapha indaba efana nayo lapho ukuceba kwabo ngabafitshane. Ngingangezelela futhi khona phana ukuthi ezikhathini eziningi umuntu yena uvele ulamandla, kodwa kuya ngokuthi amandla akho wasangaphi. Laba abantu indlela abaplana ngayo la ngabe babe senza njalo emsebenzini yabo babeyiphiwe, ngenye labo babeyaphumelela kakhulu, baqine labo bekhwezo, kodwa indlela abaplana ukhaya babe lobuciko sibi ngoba baplana lapho uDarius wakabonanga, uDarius vele kabonanga ukuthi wabona sebe report ukuthi kulomyebhero la antu yabona. So indlela abayenza ngayo into zabo ngaba besenza njalo emsebenzini ngaba bephumelela. So kwenza ukuthiwa ngama-schemers ngesikhiwa, kuthiwa ngesindebele. Isindebele ngazo. Abantu abaphuma balamaqhinga. Ngabantu bamaqhinga. Abantu bamaqhinga. Manje singathi sithi kuzakuthi, singathi sithi kuzakuthi. Ukuthi babeginqa sibili begijima besezinto zabo, into ezingalunganga. Kulabantu abanjalo empilweni. Kulokuthi ngaba babechithi ithuba, besenza into ezinhle. Ngabe labo baphumelela babonakala njengoDaniel. Bafaka endaweni engasisi. Antu uyayibona indaba. So asikunanzeleleni ngoba ikakhulu
uSathane kwesinye isikhathi uyanika umuntu amandla amaningi nxa umuntu esenza into engayisiyo umuntu agijime sibili so okunye futhi esikubona ikakhulu kulabo abasezikhundleni abangabathungameli nanzelela abantu abafuna ukufika bengathi bayakukhukhumeza ungabona abantu bebuya besithi ukuthi bekhuluma ngabanye abanyeyayo exactly ababuya benyeya abanye abantu besithi bengathi bayakubuka bengathi bayakukhukhumeza nanzelela kulento ababe beyifuna ozayinanzelela sokungenise ekeni yabo so uDarius inkosi lapha yasetshenziswa mfundisi yasetshenziswa inkosi yasetshenziswa and ayikubonanga yakubona sokusisayinile ukuthi lapha madoda sengiphambanisa umngane wami njalo akutsho ngamafitshane umthetho wamaMathela amaPhalisa utshintsha iguqulo awusitshona kwakusitsho ukuthi abantu laba bengavele basayine inkosi ingavele isayine ulutho akusabuyiselwe emuva kumbe kuchitheka igazi kumbe kufa umuntu yikho lokho layo inkosi yakhona yayingeke yaguqula lowo muntu isikhathi sesingani sesihamba mfundisi CK sikhuluma ngendaba naleyo ngibona sesike sayithinta ngamafitshane indaba yomona mina ngilogogo wayesithena umhawu yawazi umhawu umona umoya omubi umoya wezikhova waphekwa lelitshe kwavuthwa ilitshe kwasala umhawu kungani abantu besenzelana umhawu emsebenzini kulokuthi umuntu enze umsebenzi wakhe ucace ubaluleke akubona ukuthi andoda lo indlela asebenza ngayo kasimkhuphule nini njalo kodwa bona bazonda umuntu wenza kahle bathi ngcono simuyise nini ungathini ngamafitshane engakutsho ukuthi ongemva komhawu i-professional jealous emsebenzini nguSathane ngoba ungafunda kuEzekiel la kuIsaiah yena eyisidalwa wahawukela isikhundla lendawo kaNkuluNkulu wafisa ukuba njengaye yikho okwenza ukuthi indawo yakhe yaswelakala ezulwini so ke into le engumhawu iyingozi kakhulu iyimpethu ethi ngavele ingene emuntwini kayiphindi iphume futhi so sibona abantu abanomhawu lamadoda kakhulu kodwa ake mbuze bafundisi lapha ukhona yini umuntu ongelamhawu asikhulumeni iqiniso engxenye singakwehlukanisa kulomunye umuntu ohawukela into enhle kunjalo abe engxenye sesiyabuza kulo ophumelelayo hayi sikolo kwesikutsho hayi kube sokusiba lo munye umuntu ohawukelayo athi ngabe ngokwami ngabe yimi thina kudala emakhaya lapha kwakulabantu ababesithi bangabona omunye umuntu kwapho esethenga imoto bahamba emgwaqweni bayefaka insimbi kumbe bagebhele sibe insimbi phansi zimile so ukuthi imoto uyenze njani ihlatshwe antu uyabona abanye bathi umhawu ufana lobuthakathi ukuthi kathi engadinga imali ayithenga yakhe imoto khona antu uyayibona indaba so cala ukuthi ubuke into yomuntu enhle umfiselo kuhle uthi nxa kuvuma engcenye akuncedise layo uyebuza ukuthi ngingenza njani kodwa kulabantu abathi bangabona umuntu ephumelela sebefuna ngabe yibo nxa bona bengasaphumelelanga sebefuna ukuthi simdonsele phansi sifanane angabona kuchata umntwana nomunye umuntu ongaso wakhe kunjalo kathabi mina kodwa uDaniel lapha ngiyamthanda ngoba uDaniel kasimtholi ebalanda esiyababuza kodwa yena uyaziqhubekela nje ngomsebenzi wakhe wansuku zonke so okunye sikufunda ukuthi umuntu kakhulunyelwe imisebenzi yakhe angahambi esithi mina abanye usebenza kuzabonakala mina mfundisi khona ukukhulumayo ngifuna ukuthi ngikubekele bafundisi la into nale sikhuluma lapha ngiyangibe lohlupho umuntu angahamba esithi mina ngiyenza lokho mina ngiyelapha mina ngiyalungisa izimpompi mina ngiyakha ngiyacanga ukuthi kathi nxa usakha imisebenzi yakho indaba ingakhulu yokumele ikhulu wena khomba isakhiwo ukuthi uyafuna isakhiwo lesa hamba usibona hamba ekhangela uzibona wenze isiphetho sakho ukuthi ukhonyele njengenkomo yomdaka into yakho ekhonyelwayo ukuthi mina ngiyabulala mina lapho ngakha khona ngiyabulala so ngiyaye ukuthi nifundise tena imisebenzi kayizikhulumela uDaniel kazange asihluphe ngabo aseke sigqibeni lapha sisithini obi sisithi thina okunye sikufunda ngoDaniel sibona ukuthi uDaniel wayezimisele esiKristwini sakhe ukuthi la nxa babe sithi sifuna ukumbamba ngesiKristu sakhe kwakulobufakazi so ngezinye indlela isiKristu sakhe sasicacile wayengafihli yikho bambamba sibe nesiKristu sakhe so umbuzo khona ukuthi kambe
thina ensukwini zokugcina nxa kungathiwa sibili isiKristu sami ngiyasibotshelwa kambe ngingabotshwa yini kumbe ngizifananela labangakhonziyo kunjani antu yayibona indaba so kufanele ukuthi ukukhonza kwethu kucace abantu babekwazi ukuthi undoda lo ngelanga elingaka uyabe senkonzweni indlela vele uhamba ngayo kayicace so yikho esikufunda lapho ungasadingi ukuthi ukuhamba kanye ngeviki imfundisi nxa usebenza lapho osebenza khona kunjalo ababekwazi ukuthi wena uyakhuleka ukhonza uNkulunkulu ophilayo baba kungakhanyengana kuqedakala babekwazi ukuthi undoda lo kathatha imali zabantu ngaze umfumbathise undoda lo kala corruption bakumelela nxa ungekho mfundisi sikhe siqede ngiyabonga mfundisi uhle wayichaya ekhanda ukuthi imisebenzi yethu lezenzo zethu akusikhulumele kube yikho ukusikhululayo singabi ngabantu abaphethe kuphela ukukhuluma lokuphepheja kodwa ke imisebenzi iphika isiKristu esidala umehluko nansi sisibona kuDanyeli esiphilayo esingathandabuzekiyo baze bathi hayi indoda ngeke simbambe ngecorruption ngaphandle kwenkolo yakhe ngiyabonga siyabonga abafundisi singathini ngamafitshane nje ukugqiba lokugoqa ukuthi ngempilo kaDanyeli siyawazi sisikhulumile ngamazwi nje amabili amathathu mina ngingathi kufanele ukuthi sifuze uDanyeli owaye emile esiKristwini sakhe ukuthi lezitha zakhe zazikwazi ukuthi singafaka umthetho ophikisana lokukhonza kwakhe sihambamba kuphela ngoba ngeke ayekele ukukhonza sokuhle ukubanjwa ngento eqondileyo kakhulu ukumela into eqondileyo nxa kusithi ukuthi kubophise ubotshwa ngoba umnqobi kukhona lo uNkulunkulu uzakumala athi usikhe utsho njalo sikhe engakutsho kuphela ukuthi isifundo esisitholayo lapha lezitha zikaDanyeli zona zazicabanga ukuthi seziqedile sezimtholile uDanyeli zingakwazi ukuthi kazikaqalisi so kubi ukwenzela omunye umuntu okubi especially ukumelana lenkolo yakhe khona uNkulunkulu kasozathule kuthiwa wewele egodini aligebhele omuntu uzawela wena khona balaleli nasi indaba kaDanyeli iyisifundo kithi sonke isinikiselela lapho khona emsebenzini iba nguDanyeli kule ngoma lana abafundi sethi dare to be Danyeli yesilungu dare to stand alone mana wedwa abantu bayakwazi ukuthi nxa kulomuntu ongantshontshio nxa bonke betshontshile kodwa ubani ngeke tshontshe nxa bonke bephuza emsebenzini ubani kaphuzi nxa lo efunjathiswa lo kafunjathiswa mana wedwa ungathi bonke abantu bayakwenza uDanyeli wema yedwa kusinika isibonelelo simele uJesu singamnyangisi ngoba singabameli bakhe nansi inselele ngishiya kini balaleli kasidibane njalo kuvikela izayo sikhuluma ngalindoda ibizwa kuthiwa nguDanyeli indoda eyama phakathi kombuso iphakathi kwamandla kodwa yammela uNkulunkulu yamveza uNkulunkulu ophilayo inkosi ayibe lathi isigcine sidibane njalo kuvikela izayo ngesikhathi esifana nayo siyabonga